Ole, tledu te, kachanel tlawm taka kalawlom le vek chawa. Damlo zay lain seksa mang. September ni soboru kumsang ni samni pathum khan Ukia, Manchester khopuya damdo in pakhat. Thameside Hospital a chuan. Anesthetist lar tak mai. Dr. Sahel anjum chuan. Damlo zay meka. In zay laklo lai chuan, atho puite nena reilo te cholha damlok adu thu soin. Operation theater chu, acho santane. Dr. Sahel he, kumsamli palimi ania. Pakistan minin Manchester khopuya hian kumsom pani chung chu Dr. na hi alo thok toa nupui nein fa pani anei toa amalok khan an fa pani na chu anei nge nge ne athona hian alar hle nge nge injena pindan acho san no hian thuha dam tamei lo chuan operation theater pakhat roga chuan alu zui ta daya he room a hian nurse pakhat chu man roma mola turin avalut ve boka athil mu chu makhle injena pindan an thok mek Dr. Sahel anjum nge chu nurse mai chia pakhat nen aloin mongzom mek ani chu anu loka Dr. Sahel hi injena hmuna chuan alo let lea anangai chu aron thok chunjom lea damlo zai pui tok lai hi an ka muta wangin engtin ma om zui lawa Dr. Sahel po hian ana chu thataken a len chuak thene ma se nurse khan athil mu kha damdo in thunei tu te hena alo thlen man to na tho hun bi chunga thil dang ti hi athiang lawa abigin damlo en kollaya thil dang ti sandai pheicho thil series takani awangin Dr. Sahel anjum laka chuan thunei tu ten man la zuita ama saberin Thameside damdoina trangin bantirania medical tribunal chuan a doctor license chu a hli sak phota thil thlen dan chu an chui zui tabok Dr. Sahel hian a thil ti chu diklova aza tlak le ti soin ain chhir ti asoine anupuin amalokin fa aneya chuwang sex an mang thailo ti soin kha bialnu nurse kha om hnai ti a hreta wangin adamlo en kollaya rilru pe thatok theilawa eilote chance nei puilok atlangta ti soin thil thlenga chuan ama chu mo phurtu ani thuasai September ninga kumsang ni somni panga khan he thil thleng he rel felania Dr. Sahel anjum chu doctor thokle tura phalna pe kane athil ti awang hian chetna atleng zui lawa damlo point engtin ma tor lovin atha chuaka Dr. Sahel hian athil ti hi ain chirin ti non le atum lo mel bok ti chu an tan chanane thilman tlawm don State Tax Commissioner PHK lal hong lianan sarkar lei point GST siam tha chi ati nema wangin wan tlami puitan thilman tlawm dona sumdong te po in shal thazok tura ngei ani ati Akashvani News zona changin State Tax Commissioner PHK lal hong liana chuan GST siam thana chu Prime Minister Narendra Modi an Diwali pola rami puite nena thilpek alhan zulzuin GST Council noya Group of Minister 10 mi puinol puin an lok pui thei tura an siamani atia mun taka anzir chian nuwa thilmana tanga chi an lak thin za somni pareta tangin za som pariat za som pareta tanga za som panile za som pani tanga za pangate ti niamani atia che ti niamani awang hian bungroman atlom lo theilo wangin wantlami puite thilman atlom dona tunma thil an leingam lote an leingam pha to dona sumdong te po in shal thazok tura ngai ani atibok poichikelal hong lena chuan sarkar lei puin GST asiam that chan chu tax complaints a that zok arin wang ani thei atia hunrei lote chung chu GST la khom lama Mizoram le rampum huapin tordon ma se sarkar lei pui chuan hei hi a huama red rationalize ani awanga alo turte zangna domna chu state tinte alapele mei tura angai ti asoine thilhe thleng tak tak ani chuanin thilmana thlom chuanin poisa leng wakte po atam pharinoma achan chu thilmana to chuan poisa leng wakte po awan pha thina ne achan chu mi puinol puya tam zo khimera thai kan nia chu wang hetia chi anti niam thilmana ti thlom hianin mitam taken poisa leng waka thlem ti an soi sel thin te po chu abo pharinoma ne